Hello mga idol. Kahit na po trabahoon karon, mag-alot na po ta. Kay kata mamanday mag-alot. Kakaingon nga usa ka ako gasulat na lang ko sa karitula og kuan kay aron gyud mahibawaan og unsa gid ako ang kaya nga trabaho. Mga idol. Boy abilidad, panday, mason, electronic, electrical, tile sitter, plumbing, mekaniko, professional barbers, etc. Karon mag-alot ta, kay naay customer to magpaalot. Tagas ba kay boss? Di pa dala rin gamay kunting? Dito to ko. Oh, no, 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 no.